Posljednjih godina se osjeća snažna potreba da se država, naša Republika Srpska gradi i uspostavlja kao socijalno odgovornija republika. Moram da vam kažem da je stabilnost koju danas imamo u Republici Srpskoj rezultat upravo snažnog utjecaja ljevičarskih partija na život i rad i postojanje Republike Srpske. Mi socijalisti svakako smo dio te strukture sa mnoštvom ideja, sa mnoštvom inicijativa, konkretnih prijedloga smo išli i prema vladi, i prema parlamentu, i prema mnogim opštinama u kojima smo zajedno sa našim partnerima iz SNSD-a uspjeli da dolazimo do boljih rješenja, da uspostavljamo i razvijamo i gradimo socijalno odgovornu republiku. Ali to nije završen posao, moramo ga raditi još više i mnogo više napora uložiti da zaista Republika Srpska bude socijalno stabilna, da bude republika u kojoj će zaista se osjetiti ta socijalna jednakost, jer je to preduslov za svaki oblik stabilnosti u ovom našem društvu. Pored toga mi težimo da sprečavamo ono što je produkt prodora neoliberalnih kapitalističkih ideja na ovaj prostor. Nas su stranci uvukli u tu ružnu privatizaciju, nametali su nam stalno, često pod prijetnjom raznih vidova pritisaka i prinuda, ubrzavali taj proces privatizacije i naprosto su nam nestale stotine dobrih preduzeća, dobrih fabrika. Danas na razvoljeno takvih fabrika nastaju neke nove, ali nažalost mnoge od nekada zdravih, dobrih fabrike i preduzeća se više neće moći obnoviti. I novi grad je platio visoku cijenu takvog ružnog, neoliberalnog, kapitalističkog utjecaja. Mi socijalisti ga nismo donijeli sa sobom. Mi ga nikad nismo podržavali, mi se nikad nismo radovali, jer smo pod prinudom bili dio te strukture koja je provodila takve zakone, ali uvijek svjesni da će provođenje takvih zakona ne ići na velike probleme i da se to mora mijenjati. To smo upozoravali na svim prethodnim izborima, a evo dolazi vrijeme u kome samo to moramo još jednom potvrditi i konstatovati, ali istovremeno ne smijemo stati samo na tvrdnjama, nego moramo činiti da stvari promijenimo. Zato će budućnost Republike Srpske biti u tome koliko ćemo biti odlučni da izgradimo nove fabrike, da pomognemo da se razvijaju nova preduzeća i da se što veći broj ljudi zaposle posebno mladi ljudi. Mi želimo da Republika Srpska se mijenja i preporodi u narednim godinama, u to smo potpuno uvjereni da se to može desiti. Imamo resurse koji se ne mogu pocijeniti. Imamo resurse koji su raspoređeni u svim dijelovima Republike Srpske i oni su različiti. I realno imamo malo stanovnika koji koriste te resurse. Mi smo manje od jednog prosječnog ili većeg evropskog glavnog grada, kao republika. I nema odgovora na to zašto ne uspijevamo da živimo mnogo kvalitetnije i bolje sa 1.400.000 stanovnika na ovolikom prostoru, sa ovolikom resursom. Pitanje samo organizacije. Nama, vjerujte, u velikoj mjeri smeta je ovakva Bosna i Hercegovina. U njoj se grade politike koje blokiraju život i razvoj Republike Srpske. Mi često moramo sa njima dijeliti trenutke donošenja nekih važnih odluka koje mi želimo imati, a oni na to ne daju saglasnost. Ne dopuštaju da mijenjamo zakone koji su odavno već prevaziđeni, ne dopuštaju da donosimo nove i kreiramo nove politike putem koje bi mogli da obezbedimo više prihoda u budžete i republika i entiteta i na taj način budžete opština. Sve su to problemi koje imamo sa ovakvom državom Bosnom i Hercegovinom. Ali uprkos tome, želim vam reći, pošto se ovdje vidim ozbiljni ljudi, veoma zainteresovani da čuju takve informacije, da Republika Srpska uprkos svim tim problemima svake godine ima stopa rasta i razvoja. Mi smo i u 2015. godini imali rast industrijske proizvodnje, imali smo blago povećanje ukupnog broja zaposlenih i smanjenje nezaposlenosti u Republici, a u ovoj godini u prvih 6 mjeseci imamo rast 5,8% industrijske proizvodnje. Bruto domaći proizvod će biti negdje blizu 3%, to očekujemo. To je san mnogih država u našem okruženju, ali to neće moći dostići. To je Republika Srpska u stanju da ostvari i ostvarit će. I zato ne stoje kritike, jer ja ovo ne govorim slučajno u Novom Gradu, zato što znam da ovdje ima više kandidata koji pretenduju na poziciju gradonačelnika, navodno kritikujući loš rad vlasti Republike Srpske, pa i vlasti Novog Grada u želji da oni dođu na vlast ne budu raditi više. Vjerujte, kada bi Novi Grad napravio tu grešku i dopustio
da neko iz tih struktura prodre vrh vlasti i preuzme ulogu načelnika, da Novi Grad neće ići gore, nego ide dobro. To vam ja garantujem da će bit će 2 godine, kratak je period, 18. godine ćemo se vidjeti ovdje i moći to konstatovati. Ali zato ja vjerujem da Novi Grad neće napraviti takvu grešku i da ovaj put će sigurno biti odlučan da za načelnika ponovo izabere čovjeka iz ove naše zajedničke opcije, jer ja vjerujem da Drljača može biti odličan načelnik i zato ga mi socijalisti podržavamo. Nama je potrebno da lokalnu vlast što više vezujemo za institucije Republike Srpske i da tu nemamo raskola kao što ga trenutno imamo u pojedinim opštinama. I upravo u onim opštinama gdje je različita vlast od republičke vlasti, tu ima mnogo zastoja. Zato što su oni sujetni, zato što se ne trude, neće da dođu institucije Republike da sa nama razgovaraju, da rešavamo važne probleme. Polaze od toga da su im tamo vrata zatvorena, što apsolutno nije tačno. Ja sam kao ministar, evo, u ovom drugom resoru odlazio u sve opštine Republike Srpske, u bilo koje da sam bio, bez obzira da li je tamo na vlasti nekog izvan ove naše koalicije, ja sam išao da posjetim načelnika opštine, da sa njim razgovaram se javno. Jer je red otići domaćinu u kuću, javiti mu se. I činit ću to i u budućnosti, to je moja politika. Nekima se to ne sviđa, misle da to ne treba. Ja mislim da tako treba. Ali moram vam kažem da je velika razlika kada odlazim u kuće onih koji su naši, iz ove naše opcije, nego oni koji to nisu. Jer oni uvijek imaju neka pitanja, uvijek imaju neke konstrukcije, da im je neko drugi kriv, a ne oni sami. Zato mislim da u Novom Gradu ova poruka koju smo već ovdje mogli da čujemo važna i da se svi zajedno potrudimo da ne izgubimo taj kontinuitet.